Sumak pacha sawari imashina kapangichi tukuyukunallata aligu mankashpaka alipachami kapangichi aligu shamushkawkunakana hupaychi runa llaqtakunapa kawsay rikuchi antagoman kikimashiyukunata yanapaq achil karashka Rafael Pérez Angrangu kapani kay sumak pacha kuska rikuri Calderón Quito llaqtapi kanajupanchik hatun tupuy llaqtakumanta Masi Cristian Wajan paypak kuyashka warmigo Belén Fichamba kay sumak rikuri kuskapi Calderón kawsapan ari paykuna sawarita paktachishpa kanajupan kaykupi paktalla katinakupashun. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Uruna Llaqtakunapa Kawsay TV, la vida de las comunidades. Soy Rafael Pérez Angrango. Nos encontramos en Bellavista del Calderón de Quito. Los comuneros Cristian Guaján, entre Belén Pichamba de la comunidad Topo Grande del Cantón Cotacachi, se encuentra domiciliado en la Bellavista del Calderón de Quito. Esperamos que nos acompañe. Paktajaku katipashun kay sawari raimipi. Como Espíritu Santo pacta kami. Mikuna pachawkunata kanajupanchik sumakarayukunata mushaylluman achitaytama kay wasiyumanta karaykunata paktachinajupan. Estamos en el almuerzo comunitario de los novios, como también padrinos y todos los acompañantes. Dueño de la casa nos ofrece de esta manera. Kuyashka mashiyukunalla kaymi kapan Uruna llaqtakunapa kawsay rikuchi anta shukta mashiyukunamapas riksichipaychi. Amigos, esta es Uruna llaqtakunapa kawsay, la vida de las comunidades. Esperamos compartan a los demás. Kaita servicio kaishina karaykunawan yanapajupan. Sumal samikuykunata chaypachu. Kaita servicio nos ayuda con la alimentación para que tenga buenas comidas, buen almuerzo.
achiltaytikota yupaychaspa kay mikuyukunata paqtachiripaq alto mamita tayupaychaspa ukay murukunata pukuchispa karapaskamanta huevakunata pukuchispapas karapaskamanta musu ayllu achitayta ayllukunanti ñaskuman mikuyta charispa kanakupan los novios, padrinos, familiares, tiene buen almuerzo. Lo que dado la madre tierra. Sinapacha, taita servicio, Leandro, mikunagota karaypi anapaspakapan. Napacha, ay na yana kapang, kay suma mikunagot, kaya no siya ugat, yale chispa. Kaya kay sawan ito, kahit nasi kunamang, karay kunata. Pagkatipagapa. Entre familiares así se ayuda, pasando las comidas para poder brindar a los participantes a este matrimonio. Yan ang mamao po na pas sumag sa niyanos kapang motibo, papago ay siya kung na ilang hari ay sawariti pagka diyarin na siya namang sumami kuchika pagkatspakapagapan compañeras cocineras de esta manera se ayuda en cuanto a cocinar mote, papas, pollo, gallina. Hari sumali sa pacha, kuchigota, yanushka, kapang chuchay-chay ng papas, nasi margarita, alta, senjata, rosario, kay kuna, kaya na ikunapi, yan na, pahala ko si kapang. Sinapacha, taita servicio. Leandro, Mikunaguta, Karas, Mayana Pakupa.